Vakit jetpey silerge dep bizdi kıskartmay boldu tiyakta. Gen Bişkektin şarından aran gelsek biyakka. Kırgızdı kırgız uşintip kırka vergenin uyatta. Ray geçirgileçe. Köp akınдар çıkıştı. Aytkan har biri sözünü bek akınдар çıkıştı. Kanday aytıştı barısın mına ulu garmandar uğuştu. Bir akın çıkıp albette bılçıldaşı vırdaştı. Çılpıldaşı vırdaştı. Eki batır çıkkanday kırçıldaşı vırdaştı. Akınдар da kırçıldaşa veret eken dep mına on eldi muң bastı. Ha biz dostluktun aytışın kılalı, dostluktu kırgız görgönde ak mаңдайы jırgaçtı. Andıktan kağılayın turatım. Biz ülgü bolçun akınbız. Ümittördün albette elge aytıp jatırбыз. Ülgü bolsam meken dep, aytayınırdı bekem dep. Kırgızistan elinde bari jakşın emespe. Jaşı menen aralaş, karı jakşın emespe. Asılı jakşın emespe, jakını jakşın emespe. Dostluktun elgen ırdagan bizde yakını jakşın emespe. Kağılayın altındar aşa bergile beleste. Akındar elge ır töksün, ır ele tögö berbesten. Şorgolotup ter töksün. Ахматов akın balanar ağayın elge bal töksün. Asel baldan oğuz deyip silerden alakanınar şart etsin. Algaçkın aytыс Moskvada har bir kırgız şank etsin. Çerez internet arkılı Moskvada şank etse Kırgızistan jark etsin. Ova tuğra aytasın akbarım vakit degen amanat. Vakitті korgudosok adam pende jamanat. Andıktan bizdin deni kardı akıl me bari salamat. 5000 ötüras boldu. Bereyin anda gezekti kaçan bere teken dep sanap dursun esepte. Menin aytıp жүргөн sözüm var. Çirkiney adambız. Biz eki sözkö saraңбыз. Seni jakşı göröm dep aytuunu negen ayayбыз. Ekinçisi geçirip koyçu degenге kejirбиз dagы çabalбыз. Ушул эки сөздүн айта албай убакытты камайбыз. Sen da men da zamandаш сезимдерди сабайбыз. Ушул эки сөздүн айта албай эртең замандаш эрмен чөптү карайбыз. Көңүлдө сөздүн айта албай көп жылдар өтүп кеткен соң көрүстөнүн карайбыз. Көңүлдөрдүн жыртыгын кеч болуп калаң электе келгилечи жамайбыз. Анда тура такынды bir сүрөп коюңуздар. Ак комузумду чалайын, ушинтип алакан чапкын агайын. Эки сөздүң айтпайт деп байкең аябай түштү маанайың. Ова мен сени жакшы көрөм деп байке барыңдан айтып алайын. Ал эми 4 эле мүнөт айтке мага кечирип койчу агайын. Бирок атадан калган салт менен жөн эле кетпестен бул жерден амандашып алайын. Ак сакалы жайкалган, ала тоодойдан кайган, аталар амансыздарбы, карачы маңдайынан куттамган, бейиштин жыты жыттанган, апалар амансыздарбы, колунан намыс түшпөгөн, эл үчүн күн түн иштеген, байкелер амансыздарбы, эгер маралдай керилген, келини мыкты дедирген, жеңелер амансыздарбы, оюндан башка билбеген, ойлонуп күн түн жүрбөгөн, калкын бөбөктөр амансыздарбы, мен дагы далайырды чачамын, кыргыз эл менен жашадым, дагы да келет жашагым.
бирок 6 saat бою жол жүрүп алдың аргаң 6 мүнөт төккөнгөн аябай катуу капамын. 4 saat бою жол жүрүп 4 мүнөт төккөнгөн чынындан абдан капамын. Канседе кыргыз бар болуп кылымдан ары жашагын. Бакемдин мыкты чыкты сүйлөмө. Карачы жан атам бериге бирөө жанчышты катуу тилдеди. Бири-бирine жанчышып жаргылчак болду дүйнөнү. Кыргызым кемибей дайым жашай бер, негизи кыргызсыз дүйнөбү. Кыргызым Алатоодо жаралды. Азыр аламды бүтүн алышкан аяламга таралды. Ардактың кыргыз бар болгун, ардактуу кыргыз болбосо бул алам бизге алам. Баракелди. Турат Жумаев. Сындагын десе сындайлы, ырдагын десең ырдайлы. Атайым бүгүн келген соң мындай ак комуз боорун тырмайлы. Уакыттың аз берди, анан экинчи сеанста келгиле калган ырлардың ырдайы. Баракелди. Турат Жумаев. Баян Ахматов. Ассаламу алейкум, ошентип алик алгыла. Сагындым силердин агайын, эми саламат эсен калгыда. Баракелди. Баян Ахматов. Турат Жумаев.